Sve priče počinju jednostavno. Zalogajem, gutljajem, trenutkom u kom telo zna da postoji. Hrana, vino i voda čine trojstvo opstanka i užitka. Za riblji meni kao amuse bouche služimo losos riljet sa ljutkastim majolijem od paradajza, tobiko kavijarom i mikrobilje dragolja. Uobičajeno je fine dining krenuti sa nekim žestokim alkoholnim pićem ili sa manje ili više gaziranim vinom. Međutim, ja preporučujem i daleko je bolje i na kraju zdravije pokrenuti gastronomski užitak vodom. Dakle, ona podstiče lučenje digestivnih enzima, prikladno i daleko bolje od nekog alkoholnog pića. Te u ovom slučaju ćemo degustacioni meni otvoriti jednom prirodnom, gaziranom mineralnom vodom. Nadaleko, da kažem, poznatom možete sresti na svim trpezama sveta. Radi se o San Pellegrinu, koji dolazi sa istoimenog izvora i mesta San Pellegrino terme u Italiji. Specifikum teroara ove vode je oblast podnožja, da kažem i početaka italijanskih Alpa, sa jako puno padavina, snega, otapanja, gde otopina prodire, da kažem, kroz ispukli sloj mešavine, kombinacije krečnjačkih i vulkanskih stena i tako formira podzemnu akumulaciju na dubini oko 200-300, da kažem, metara. Ono što je zanimljivo, to je taj put, koliko traje od površinskih padavina, otapanja i prodiranja kroz tu geološku strukturu do podzemne akumulacije, traje oko 30 godina. Srednji nivo karbonizacije ove vode, kao i srednji nivo mineralizacije, je čini jako lepo izbalansiranom, vrlo neutralnog ukusa, a pogotovo igra mehurića, da kažem, koju ona stvara na jeziku je vrlo atraktivna i poziva, kažem, na svaki sledeći zalogaj. Hrana, vino i voda nisu samo supstance koje unosimo u sebe. To su 3 načina na koji svet prolazi kroz nas. Kao predjelo za riblji meni imamo hobotnicu tabule, koja je sačinjena sa bulgurom koji je 12 sati mariniran, pečenom paprikom, maslinama, peršunom, nanom i preko toga imamo prženi čips od pirinča. Uz salatu od hobotnice, u maslinovom ulju i sa dosta bosiljka, majčine dušice, dosta začinjeno. Preporučujem uvek jedno blago kontrastno uparivanje. Moj izbor je Vernaccia di San Gimignano 2024. Vino srednjeg tela, citrusne svežine, dosta citrusnih aroma tropskog voća sa blagom mineralnošću. U sledeći tanjir sam odabrao jednu vrlo retku vodu. To je prirodna mineralna voda koja dolazi iz predela sa zaista izuzetnim odlikama kada je u pitanju očuvanje prirodnog biodiverziteta. Arteški izvor sa koga nam ona dolazi se nalazi na imanju manastira Simonopetra na Svetoj gori, kao što znate, područje zaštićenog UNESCO-om zaštitom. Voda izbija iz sloja diorita, to je vrsta magmatske, da kažem, stene, koja nastaje kristalizacijom magme u zemljinoj kori. Složenoj geološkoj strukturi, ona ostaje niskomineralna, blagog je takođe ukusa i vrlo lepo prati blaga i laka predjela kao što je ovo. Srbija ima dugu tradiciju kuvanja i ono što zovemo fine dining ima koren u gostoprimstvu. Kao glavno jelo za riblji meni imamo brancina, prilog nam je kremasta palenta sa začinskim biljem, čips od kelja, sos nam je na bazi riblji kosti, odnosno riblji suprim i ulje od mirođi. Uz glavno jelo brancin odabrao sam jedno sjajno vino, Action, vinarija Deurić 2020. berba, kupaža Morava kao dominantna sorta sa Sauvignonom i Chardonneom, zbog toga što se radi o morskoj ribi, koja pored jedne glatke teksture ima u svom sadržaju i određeni nivo soli. Izabrao sam upravo jednu aromatičnu Moravu kao sortu, kao sortni karakter sa Sauvignonom i Chardonneom koji imaju herbalno-mineralno voće sadržaj u aromatici, a vino apsolutno po svom telu i svojoj strukturi odgovara jelu koji imamo servirano ispred. Za glavni tanjir sam se opredelio za
divna prirodnu izvorsku vodu koja nam dolazi iz naše zapadne Srbije i za koju se vezuje legenda o Jug Bogdanu i njegovim sinovima 9 Jugovića u pohodu na Kosovo. Primetit ćete da sam ovu etiketu lično potpisao i možda se upitate zašto. Upravo zbog toga da bih skrenuo pažnju ljudima da voda nije samo voda u pežorativnom smislu, već da svaka voda ima svoju vrednost, da ima svoje poreklo, da ima svoju istoriju, da ima svoju priču, da ima svoj teroar koji joj daje određen karakter i na kraju vrlo određen i specifičan ukus svakoj vodi, pa tako i ovoj. Kada se radi o ovoj konkretnoj vodi, i pored nešto kompleksnijeg mineraliteta, ona i dalje ima nisko mineralni sastav, nešto suvkastiju završnicu kao i zaostali ukus, taman tako da može vrlo lepo da prati glavna jela koja nisu teška, nisu puno masna, nisu suviše jaka, te uz ovaj gang, uz ovu ribu i uz vino koje prati ovo jelo, ona neće nadvladati niti vino, niti jelo i savršeno će prikladno stajati uz sve ovo. U Aksionu Morava 2020. Sortni sastav je Morava Sauvignon i Chardonnay, gde Severna Morava generalno dominira. Vino je prelepo. Zašto 2020. Prvo, održalo se i dalje, ovo mu je 6. godina, a kupaža ove 3 sorte generalno čini ono što naziv etikete i daje, znači ima jedan naziv koji se pamti i divna stvar je što je urađena domaća sa 2 internacionalne sorte za jedno fenomenalno vino koje može da se uklapa i sa nekim punim masnijim jelima i sa laganijim jelima. Kao zadnji sled nam dolazi dezert, to nam je kruška, imamo kranč od parmezana, imamo mus od bele čokolade i anisa, imamo svežu krušku i sotiranu krušku. Preko toga ide čips koji je od biskvit mase. Za desert na bazi voća kruške odabrao sam jedno sasvim novo vino na tržištu, malo ovakvih etiketa imamo kod nas u Srbiji, Vin Santo. Kupaža je, jako ne volim previše da potenciram taj sortni sastav kao karakter kod slatkih vina. Trebbiano 80%, 20% Malvazije. Radi se o vinu prirodno slatkog grožđa, nije fortifikovano i jako u Vin Santu kategorizacija fortifikacije vina je dozvoljena. Vino ima jako lepu voćnu slast, punoću sušene kajsije, sušenog voća, sušenog svežeg voća, tropskog voća i lepo se uklapa sa desertom, iako njene kiseline Vin Santa su prilično intenzivne i prepoznatljive kod slatkog vina. Za ovaj prelepi slatki tanjir sam odabrao jednu vrhunsku, slobodno mogu reći, vodu iz Češke. Zove se Vratislavicka kiselka. Ovo je voda koja se smatra od davnina lekovitom pre svega za digestivni trakt, ali što je interesantno i za respiratorne puteve. Ono što je za njoj svojstveno i što je čini vrlo posebnom, to je njena gaziranost koja potiče od prirodne karbonizacije. I ovom prilikom ću samo reći da sigurno ljudi kod nas nisu upoznati sa tom razlikom između prirodne karbonizacije neke vode i gaziranosti koja potiče od dodavanja ugljen dioksida pri proizvodnji, punjenju i flaširanju. Po pravilu, dakle, ova koja je prirodno gazirana, koja izvire prirodno gazirano, je daleko mekša, daleko prijatnija i blaža, za razliku od gaziranosti koja se postiže dodavanjem ugljen dioksida, koji po pravilu daje jedan vrlo, vrlo oštar i napadan ton. Dakle, kombinacija ove prirodne karbonizacije
uz visok sadržaj silicijuma koji je svojstven ovoj vodi, joj daje, tako reći, jednu baršunastu strukturu, jako prijemčivu za nepce. Voda je vrlo bogata mineralima, ima kremastu, jednu specifičnu kremastu strukturu i malo je slankasta. Tako da vrlo se lepo kontrastno uparuje sa raznovrsnim slatkim dezertima, ali može poslužiti i preporučuje se i kao digestiv i posle završenog, da kažem, menija, jer ima vrlo lepe bikarbonate koji spuštaju kiselinu i potpomažu dalje varenje. Svo troje može da stoji samo, ali tek kada se sretnu, nastaje priča o čoveku.